Talbek laad, ang klera olgril kasuwo ku nitebok MC gid al-sils. Ya katala amalat ke diri komandangel mo lastel anniversary rablur orioring let mol tiara ul. Kitayang diri klengal tanga ta ulen dil please bes sabalur orior aklol prot touch lung yola layang. Al-almo mong 40th Constitution Day anniversary. Ertial Ngermalk Long Island Conservation. Bumaklat kat mo dolar gid. Akmodom kadalad, ito makareu rangayask, lo maungil lo sisaakl, maungil lo mrul. Dalutlum sa orior aktual pot, gila lang ngayas tam. Di malungil total mo rangaram kati, harupukul kaldeu, rangaram tal, markarngab, ardalad amayong may berel, maipang sa ineng wil tutaw. Ito ng total mera platform guest tergid, alis tergid ang lagi ngal makmal di mo ng total mora Vice President udu sa mga senior lomteera national government arnya Speaker sabi na Anastasio House of Delegates Senate President Hokons Baules ra Senate arnya Framer Lewel Toribio nga Pastor Balgul arnya Speaker Milan Isaac, Madaligit Mongor Lul, of course, Governor Ayos Rudim, Akal Tungurat Amding, Adikal nga niya floor leader, Maria Anderson, Vice Speaker As Oas, Framer Sebastian Andreas, Framer Ebibalyo Ngiraydong, Framer Grace Sam, Yano Sam, Framer Elisita Morey, Aibu Kumaichi, Sylvester Francis Alons, Framer Tuto Ngiralmao, Framer Alan Uldaksid, Framer Ignacio Morey, and of course, Lobang Al Tutao, our honored guest, Ambassador Rochelle Turner of Australia, Ambassador Chien Lee, Ambassador of Taiwan, Ambassador Hiroyuki Orikasa of Japan, and Ambassador Aaron Drake of the United States of America. Malungil total beklaaf. Thank you for coming. At this time, I would like to inform everybody to begin our program. It will be the conch shell. Kadmo malbus, akmolungit, Mr. Olgril Ise, ang dakadesal elanding si Pedro at tapos ng el morseng ngarinya a prayer, el blalbesi ilo the song, ngarinya kaldel ba ringi, Lol Hotel, a unity ra executive branch, legislative branch, ma traditional leadership ra blur orior. El ngarnya okwang, el badro odosong lol hotel tialmo mongokwang, el rak ra utemel alla ablur orior. Abogulngitra Mr. Olgril Ise, malbol la program gid lo badabus, en momelbus. Le del time, lol hotel amul klubsay. Sulang. Sa sector prot. Nilabus. Sulang Mr. Ise. El altame kulngit mga osnged el mortial al makasakasel stage rigid. Ebo kulngit tra Koror State Rangers. Bolodar sa banderang ablur Palau, mablur orior el alsils el botot kew. Podostrir tirgal elite rablur orior the Koror State Rangers il manggar tial de bel rablur orior rabekel sils the urang asaw lumaprot sulang.
Abanderang Orior, the shades of color are royal blue, golden yellow, red, and black. The background color symbolizes the surrounding sea, the source of our livelihood, reminiscent of our Palauan sky. The 6 smaller stars represent the high value of 6 traditional hamlets in Koror that are Ngermid, Ngerkaswaon, Ngeramay, Yabul, Ngerbaed, and Ngerkabsang. The 1 larger star represents the combined central traditional hamlets in Koror, Idid, Makati, Igalaw, and Ngrong. The crescent moon represents newness and evolution. It also depicts the growth and brilliant potential of our new democratic institutions. The crescent moon and the stars form a circle that symbolizes strength and unity, continuity and progress. And the Bai symbolizes the shelter of heritage. It represents the meeting house of traditional chiefs. And the 10 black stones are the 10 foundation stones representing the 10 traditional chiefs of Koror. The Psaol Hotel Orior, Amal Klol Prot. El altar, Makmal Montira, a Pastor Balcusan Dario, Palau Evangelical Church, may maskidang lungu, Al Sils. Tiagi tingin a Dios, el guire la tial 40th Constitutional Day, el guitarado orior. The tingin ngara 1 Timothy, chapter 2, verse 1 matu. Sak malklo tutelel toy, gurim rengomi ringi, akmo. A Cristiano bololtar sang lungu or ongit, modangas, ombreng el saur a Dios, el girir aro guilat. E girir arging, metirger roguil ngarangarabal drual. Mabol sa baed alalak lelkel ngarabudo. Ngired el kmal gargik el mungul ra Dios e malmalt omrele del morar ath. Ubu bel Dios ngarayang ada gimir madam al tutau e mal moldang sergam renga sulem. Kamam marubugula belumam mar mengetigay gel muteling ragabal menter kamam magimo tuilarang mamrgau. E momrenga sulem raigal mergolo ragal gam lengetigay ke merre semsab akrar belumam Lolaba igel el luul el door el girel. Pomong tigay ge mores moswaak el alsils may gerogul toil momdung el alsils pol gerbil aklangar mo olak cloud swam marang mam el kera blumam el dred el ngar alsela bel tigre ngarau. Madagi mal mrenga sulim el alsils of the city al time ngar bel imam kaul dingar edal los balam Yesus Kristus. Amen. Saula Pastor Balgu Sandario, dirigal mal dongil total morar dirigal mlelom era framers el la modibus radolongoled mamuk no dagal sebril may malungil total madirigal dirigal partners la Koror State Government el ngarteg del tento malungil total marbekla. El altame di bodolang si odangs el bolbeskida omgulela Biblia Palau Church Choir delang sa atlibel odangs e bodol mol mra program regid sulang.
No solo, just sing. Just all sing together. Go. He knows my thoughts, the things that no one sees. He knows my heart, its every broken piece. Somehow still I'm held by this one thing. Somehow still I'm held by this one thing. Yes, Jesus loves me, even me, even me. I stand forgiven and free, even me, even me. He knows my past, the choices I have made. When I have wandered, when I pushed away, somehow still I'm held by this one thing. Somehow still I'm held by this one thing. Yes, Jesus loves me, even me, even me. I stand forgiven and free, even me, even me. Even me, yes, even me. Nothing could ever stop this love. Nothing could ever take it away. My life was lost, this life he gave, even to the grave, even to the grave. Yes, Jesus loves me, even me, even me. I stand forgiven and free, even me. He loves even me. Yes, Jesus loves me, even me, even me. I stand forgiven and free, even me. He loves even me, even me. He loves even me, even me, even me. Sa ula am gulila bebilyar malungil odangs. Medyo tunga triple time mebo kukurira Mr. Olgril ise libertiam de sangel milubus no nakal sa Mr. Say makame ole mo ota arbekla adle sakaw. Milubus kal del time sisi atrin sakol prot sulang ani.
El altam akmo ontira tara ngasakar orior el mel mo mosquit selu ele labakas ra otemela la ar orior lingia Mr. Sylvester Francis Alons. Sulang oli. Ula lababas. Kamam mar adar orior. Amui emal badeb gamla rolam rar wodel me. Agismisi aklamar gamam ra amtar ad. Emlar ad. El girir ad. El obengel ablakatak lereng albadul arogu il ad rablul ad. E ultuil rablad rar wodel. E oba mangul madu ilrem. E ngoi gamam maktangar gamam mangar madamam larol maungil garul elmor eungel a eotelel maulagarwil arubak Dios. E gut makli e rullil mottogoy tialu utmel alla rabalura orior. So Mr. Alons, of course, Mr. Sylvester Francis Alons, grandchild ra mlamodipus ra dolong el framer a constitution, el Sylvester F. Alons, sa kolprot abang. El altar, mori atalang ya sa kaldir orior, Miss Ibu Gumaichil mo meskida asal sed el altutaw. Oh, the swak! Oh, the sukle laang! Mangungil belu orior, el role laudod, maadasela ngilogim ngiyakalulaw, el mora bayra makati ay bedulang aringi, mang daw duwerang ulra, abalwal di blakaliyang. Ibu, thank you. El altam en kol atangak el merangak el moontir atangak el gobernador Yos Rudim el momaskida welcoming remarks el alsils. Sula gobernador. Malmre da pastor almel. Akpadin cheque pastor mo subes. Balungil total malbeklade happy 40th Constitution Day. Balungil ang ugol meswi lo tita sing me mata ali melal tutaw. Emal happy 40th aknos beegel logisia ang alge ma piigar ano lang gid do okosay. Mulu ase medabo the channel sel color run. Ya color run na lumu la long island de emom liwek ka arungul el muktel may. Ningora ngila arungul mase ngaka timlak sal mo ku yuriul. Arnga bebira adro olbil el logi ulek. Tulgi ulek ndi speaker ulgi matak. Annex aklamo tasyop di Selva lo kuar gide lengalak le tangara maintenance. Ya kabel mentorior agide selva kuar rak ngara maintenance. Ding nslus sel yar seringi dir gamalbot memsisi el government. Momo el mrenga sulela Dios la sil sergid el mal mring la sil se dia galwa ul sel kol kal tangatra last el dorinant Koror State Constitution. Momu la susel susergid el moray bedul Alexander Merep marangara makati arubul keldeu marangara matal diregal malungil tutaw el morabilung Gloria Sali karangap marangara mayong
may brel maipang saining. Speaker Milan Isaac, mga members sa Koror State Legislature, President ng Republic of Palau, Surang Alwebs Jr., mga cabinet ringi. Presidenta Senate Talocons Paules, marugul senators. Speaker Sabino Anastasio, marugul delegates, tuguni delegate Rablur Orior, al-Manggur Alul. Chief Justice, al-Oldiais Ngalaigalaw, mar-all justices. Chairman Henaro Poloy, marugul Galix, Rangagara Governors Association. Mesa nga airal direk lulduro clia sister nga karatoran el mengel munga kas klel tiang governor airai ya governor malgo kal angala mungkos klel tinggar kong mong email ang ulul tersia malungik langos el moswel bergid malmrenga sulid. Members of the diplomatic corps Doguni Hiroyuki Orikasa, Ambassador Masyabal, Ambassador Jessica Lee from Republic of China, Taiwan, from Sulang, Ambassador Michelle Turner from Australia, Ambassador Miguel Aaron Wright. Thank you, Comrade Sulang, for gracing this special day of ours with your presence and your support to Koror State, as well as national government. Malungil sil sel merigid rogoy. Ertial mo mga kawarak, regila government tergid. Meringa sulim no so mi again el may mataka rulit tal sil sel malmo mutel malmo togubet. Sel besel tol mo, all di mo ngil sel barang armal ka, tial besel para kagid. Ngilyak el togubet selom lat kel mortirgal. El kay material milageta mingi isra idora government tergid la oriol la warragram la memong. Nsogal mo o si teltam el mortirgel mlamrara de longlet with a little moment of silence for those who left. Dito direl malmle ulma tangartiang lo van tirir gid el kay el direl partra framers o ulma tangartiar elang aklol atngakl el mergid el mosabed el government lo van tirir gal mileget kala government el mesang government tir o warrak raudul tam rasel al kotlo mo ulerngi akmal momrenga sulir gid el ale tung tiret el angarulege Parngia alen ruul daksi demle at large. Sampom dore. Jadi al partra program ngidi momrot ngai certit. A Mr. Joel Torbiong al direct al at large. Ngarngia omteera Francisco Gibon sel at large direct al lartiang. Direct ngarngia tuto ngiral maurang almit. Ramon Rabe Rangar Amay. Kita Vice President of Terari. Ma Sebastian Andreas Rayibul. Arnya Cristiano Raidit. Ma Ignacio Morera Igalau. Ma Elisita Ngirmang Morey Ramkati. Ibibalyo Ngiraidong Ramyuns. Clotral Alexander Mrep, Mabilong Gloria Sali. Dirigil, Wilmas Ankir Tirgal Kay. Me bogum tergidra, el algabelment tergid mosen clol at ngakle. E clolo mul el mortir, mos ed lauriolo bentrir el momalas artial. El momong no trui erul gabelment trablur orior. Edo moral no seguida amlamos ois bersel got rangalela togora gabelment. Será el bol masimra blur belau, el masimra rogul betogol togoy. Ahora amal mol el partner lo bangela national government, material private public partnership bertir regid. Emal mol memlisi ira government tra services el marogul adrablu. So ang ngartiang evelgam material sa leader who came abroad. I can see Miss Taitanora BHE Investmental who flew in last night at the Bank of Guam. Can you stand up for recognition?
Arniar adra simbros el direct mal partner gidre el angal direct mal brenga sulil no se el mei tirga el family gidre ngala kwam el malungi la galor abilir el ngania mal la ma amad el galor misel yellow kapom tor el am mururet ya kapom tor min la kwam Koror Club of Kwam msulang al mei tirga mlera kasus Happy 40th Constitution den mergid rogui. Ngaka dimilgar al mo edekloram ututaulom dasot maset tirgal adra. Akabal mental amo dial sal sebrigut maklitiang. Vi tirgal mo mrenga sulala rangem el goram lo recognize tirgal adra urior. Metirgel behind the scene. Akora omo bertel adu ya pokre bitana ka mula sikana makadi makal mo osoy amsen gotel mring el selbo gubreng asaw lengam sakada algem mring asaw lerang ka girem el mo welcome ra rogul makmutel de ale mal welcome ra beklaf happy 40th constitution del mergid rogui gomram sulang di amo mesra program akmal ngutel te ale asa gobernador gid rogui boktel gibl amen der program Mo amen deringi mo sisibia at tangak el madam vice president che udu sang baw senior el me mom tera national government tu mu gerung ulela government tergi de gomran sulang Ali! Malungil tutaw! Happy 40th anniversary Koror State! May arong ukal mo sabi ikalom tera President Whips Jr. Al mga adu I'll give a congratulatory message from the national government. Gobernador bak bako mual mo sus, era bo kulumolm. Ma susalikor ka ngil tutaw, Gobernador, Speaker, ma BFF nga floor leader, ma delegate ra orior, dirikal mo ra President ra Senate, marogoy el Senator sel ngartiang, mora Speaker, House of Delegates, marogul delegates el ngartiang. Rabo raidong, alomtera tar framer, marogul framer sel ngartiang el alsil, sumarum tertir. Direkal morang pastor gito tao. More members sa diplomatic corps, Geldin, ambassadors, Ambassador Rochelle Turner, Ambassador Jessica Lee, Ambassador Oricasa, Ambassador Aaron Reich. Diri kalmal klolsus el mora ibudul marogul rubul la orior mora abilong marogul masil orior mora may barel maipang seineng tegi the Koror Club of Guam ngage katngurat amding amorturge mo malkoy tatakatora Miguel Akti erak pong malmasalar bong ra itong akmletal gibel early me makmil sa ang mils kaktial ligagi dali constitutional nga kaltokor belaw lek dio basel tokor amrigel aka malbade bakartial theme alwase to makadalav edo makareo ra ngayas lo baungilo sisak la maungilo mrul President ra Senate Klol at ngakal merangak. Alkikarel ngala kal milael. Emlukro ramasa sa elangar baet. Rap kulat yul. Al sabi ekal doon madamir elangal Vice President Travel Urbelaw. Se ulkarawila orior. Alkirel ang hariel orior. Makmal
Almutan mo oy wisel, mla oy we Sylvester Alonso. Hindi klamutan mo oy we al-alquran mo to kargi kayak maral mo mal aswara alwasay gal tigingedel. Tokor belal di kesedra rubak kal Dios mabalwa. Amaral gira dal mga alwolwa. Ural mo beto kargi kayak maral mo mal aswara igel tokol nga alsel ti alulela bakas makulitra kaloreng eklutal mo duli sa igidiel lulela bakas. Kamam ar other orior almuy almalbadebga amlar olam rar uwadal may agis misi aklaw marar kamam raam trarat almlar ad algiri ad lobengela blagatak kareng albudula roguil ad rabalul ad lultuy rarablad rar uwadal e oba omungul madu reng e ngoy kamam maklangar kamam mangar madamam al-arol, maungil ka rol, almora eungela o talel, maulaga rawil, arubakal Diyos, egut bakli, erulil, motokoy, tialul atabela, alla, rabalur orior. Madamal lomrot, Olgrid, Mr. Olgrid ise, mama kami sibu kumaichi, almaral oti sa igidyal niya, angara alsel ti igidyal, lulabakas. May elak morsel, tigingin al toram rigel. Ladies and gentlemen, it is a great honor to stand before you today on behalf of the national government to celebrate the 40th constitutional anniversary of Koror State in the Republic of Palau. Thank you, thank you. This is not just a momentous occasion for Koror, but for the entire Republic of Palau. And as I have said, also for me, a young girl who grew up in Kulatiulo, which is called dead end of Ngermalk, to stand before you today as Vice President of Palau. Koror's achievements over these 4 decades have been truly remarkable. The state is a beacon of innovation, exemplified by its pioneering initiatives such as recycling of plastic waste to energy, glass blowing, tabletop gardening, production of grade A composting soil, and so much more, much, much more. These initiatives, with plans to expand outside of Koror State, demonstrates Koror's commitment to sustainable development and environmental stewardship, echoing the spirit of the Constitution. Moreover, Koror has an exemplary, inclusive employment record, providing opportunities to its citizens and setting a standard for social progress, a principle deeply ingrained in their preamble. The rich cultural history of strong leaders and the indomitable spirit of the people of Koror are a source of inspiration for us all, reflecting the guiding spirit of their ancestors. Koror is not only home of the pristine rock islands and marine wonderlands like Jellyfish Lake, but also a leader in building an accessible Palau, as we have seen with the recent ribbon-cutting ceremony a couple of days ago that would make it accessible to reach the waters. Embodying the aspirations and dreams of our people. Its dedication to inclusivity and accessibility ensures that everyone, regardless of their abilities, can enjoy the beauty of our nation, echoing the desire to live in peace and harmony with all mankind. Koror's leadership has played a pivotal role in setting the tone and aspirations of our nation, grounded in their faith in a government of the people, by the people, and for the people, a principle that resonates with the entire Republic of Palau.
it's essential to recognize the foresight of the framers of the Koror State Constitution. A strong constitution, like the one they crafted, is the backbone of any thriving society. It provides a framework for governance, ensuring that the circumstances and needs of the present are met while honoring the cultural heritage and values that define us. The Koror State Constitution stands as a shining example of this dedication and striking a delicate balance, preserving tradition while embracing progress. We must remember that the progress of the national government is intrinsically linked to the achievements of our state governments, and it's the strength of our constitutional foundations that allow us to prosper. As we celebrate this milestone, let us honor the framers of the Koror State Constitution, woohoo, and their wisdom in shaping the state's path. Our unity, collaboration, guided by strong constitutional principles, are the cornerstones of our strength. It is through the collective efforts of the national government, state governments, especially Koror State, and the people that we can continue to build a bright and prosperous future for the Republic of Palau, guided by the principles enshrined in Koror's preamble. Congratulations again to Koror State on this historic occasion. And may the achievements of this state, with its innovative initiatives, commitment to inclusivity, and rich cultural heritage, continue to be a source of pride and inspiration for us all. Thank you, and may this anniversary be a moment of reflection, celebration, and a renewed commitment to our shared goals. Congratulations again to everyone on this 40th anniversary of Koror State Constitution. May the good Lord bless the Republic of Palau and Koror State. Thank you so much. Saula Vice Presidente, President Lutum Sakwa Prot, Raklam Ela National Government, Klabogla, El Silsi. El Alta, Makmo Ontira, Mr. Yoel Toribiong, El Me Meskid Sel Klam Ir, our framers, our Constitution, Rablur Orior. Surang Mr. Toribiong. Ungil tutaw. Aw era gusto pa klam ama huay silwase selul tubdi arangem, aw duda marrogui. Hindi ka diring tal o manita na ngarabatal. Nso kal ngoy gidin mora 1983. Maria tablol tokol milgat moklo. El gumdas wen gire de babokol. Arugul oreora gilingera armarigir ngarmit. Mangbera convention. E dirigil gilingera aradre ang matumera convention. Siya gumral waseng mlebrogol lo singira rugul oreor. El malat kara arangalel oreor rogir. E dirigil sawakal ngwa teale Yo ay sergito rogul was ya constitution orora ulum lekelt mokl. Atangakl Sylvester Alonso. Ya mal asel ngegidel masan ngarabel badir. Maradro orora mlengal tangat. Agidi milgoy lomyo tira lushi ekut makli. Mang El alsil se ulgum maral tokoyum gadoligi se tirge rubagar oreor. Endi ak lo la ri tla malom rotel girel ti al tokoyum la dubel mera blur oreor.
Tepukor do ko ang Adam na convention. Lui in milingil ta. Malui kloba karolyo. El asel do mes sel list lorur nga kamenor. Eng madimite la vilung. May betul Alex, el ngam lek lo traor sel sils. Tirigay yamade elea tirigel tru mate ay rubagar oreor. Agire den men musumbertir emrenga sulir. Ngaluk ral sila gempol wasi awale labakas. Ngak umral wasi sik lengal tengah terador oreor ligiligiringnya rubul oreor. Le oreor dimla kalau muura 1983. Ngul muura irarak malirar. Disiran mo tergok luas yang gire den mo tedo bergida ngara democratic system tedo bergida ngara globak. Ya ku ay sirung musya tara ko tumle meringel. Ligingerinya rubul oreor. Riu le tegilingeringi. Ngarngi a time el dolor de alguien por git. Lesel obora sil constitution la blue oror ang aluklo as selbol sorira ruptois. En sebeden ngodi itiang lo aga udusira ruptois. Sel mok lut tubdia rubul orol gumaral waseng. Mlemring el troil del tobri. E direk lo obora constitution oror ang ania abat sengar alsel. Luok ra alsel ti alguien pol wase kemo o menguleran masil oror. Akum das nanti al salvo tol que por ablulada alusi wase kemo menguleran masil oror. Es el convention am laringa ragrangap. Laringa ay bilung el Gloria Sali. Magabrilang. Ngermalk. Makbadengel wase o warraka mal butorak. Desel silsil dorura konstitusion en diak mude emlang e dori turkik. El ak betit ka krengakan meng mas elang warraka rudiul. Mensokal wase governor kau ma aspiger ma delegator orior. Kom Saul el tegil tial berraud. Lesel obora al uklma ay disirar adel senkior ablur oreor te dober ay disirar adel kera ablur oreor. Egomio di klik mur emsior girogir. Aku meral waseng seguidel luldasul lultbdia arubul oreor adomul merur tiang. El giringi mate do beringia alor tringa gavenor ma speaker ma al adoror amaril trasorir mar bebi ringia matut kradrang clear e tira crowdri de la e mermon mesti al belwad mar club bolu ngangi trigagi de gomes ngatiagi del tento etengal gir mar ulir mar bebi tirgel adel mnetlo ergmam emrur tial lut melala. Ngari lom sereng el ksilubi. Ya gumdas yang ul maklat kal gumama adel baratang. Wasara agil amo mrali dia kangarar gumam. Agi di other si oreor. Ma generation amra en may e mga luol e masbaakla. Raul drider luth, maar mlora skule me mga takar gid. Ak mutial te ale mrenga sulela speaker ma governor. E direk man mrenga sulela speaker a klolol bil ma president la senet. Se destrin mertiang at moment ngel wasem. A oreora dirga ngariang elel. El girela blur bela. Tirek lingutial te ale mrenga sulir tirgal diplomatic corps. Sel silsla dolura que pon dimla de satial silsa. Dimla dom dasul wasa tarak club sei. Etangar sa lil oriol ngara siaval ma Amerikel ma Australia ma. Aigal bebi ram klolo blulat.
Makumda social atangak lamir kami. Melagi dari ore-ore mo. Ungil belu. Meringa sudela adal baratang Inasio Morey, Elecita Morey. O era kulumur me siya imol convention ng lari at terul morera alsil. Engar nga Grace Yano, Ibibalyo, Miraido, Rangem, Sebastian Andreas. Madalakara tutod. Direct ng ngi ang irregular el alsils. Es el time yung dimne elected delegate Francisco Gibbons. Ako lingit mo do lomolom. Lo ba say gidel. Sel blogot terrengar arubul oreor. El mlo subi il eret yal blum kada tiudi ra bulngel. E kuma mar bogot to aso amot mutigin ame lagi mobiles. E tira subi ilo sis akar gidel ol delid ul belau bogot kera al sel. El ngarabud e un il bulu bluat. Komal musaw rogo e gu ter me vice presidente gureng asulem. El almor madadak mutul miska atakakla. Kamadir el ngaramay berel. Komal musaw rogo e direct tirgel delegate el gumes til ngatiang. Aklang tangat mer gumiu. Maklang tangat mer governor mas speaker, maklang tangat mer abdul orior. Komal musaw. Saura Mr. Joel Toribiongan, miskita malungilo sa aklong klum. Thank you, sir. Well, al time, dirikan mo, insukan mo lungitra, a Governor Ayos Rudim, yung na, ang subes. Dengan niya tribal housekeeping, atau mes yang mula tribal mas akyal, maktyo maklat kang niya iglul, lalo sa adra committee, nga niya ralmer alsel, iti ang plastic-free event, katang sel spirit of conservation, nablul orior, ma protection urtial, el Southern Lagoon, mang diya ka plastics. There is water all around in igloos for everybody's refreshment. So if you bring your water container, feel free. Thank you. At this time, ladies and gentlemen, I would like to ask the Honorable Speaker at 12th Koror State Legislature, Honorable Milan Isak. Wakul ngitra, ka-delegate Rablul Orior, el-mangor alul ka, el-beskitas ti remarks rin al-sils, musubese, el-delegate. I'm sorry. The actual prot. Sulang ya MC diak speaker din sa PL. Mandi mereng asaul. President ta Senate ngil total moragaw mo abek senators. Ngil total moray bedul. Marangara makatiyak mestria ruba kalangar madadre la tutau malungil tutau le korokbiu mestria ngakaldeu malungil tutau dari malungil tutau mora pes speaker Anastasio mar delegate sa kalik sa kalangar tiang manbring asulu minel ker gida al silsil Allah warra ka Koror State man saulo dari malungil tutau mora te era republic belal ngar dolong le lang vice president senior malungit tutau marbek adala am telo bangeda al alsils me kulingit te president aba malngara close ser kulingit mbokum te ergid como vice president mas speaker marbek adal ngarte al tutau e bugudar sasus omren al saul ergid el mortigal framers so called framers la constitution ra Koror State ebugu undang sertire al-alsil simlam ko warra algat makli a government rigid egid el bogodom katas ringil abek al-sil men mutre lang maknang rigid
asal baaklo. Bagi seguida presidente kulngit mbogum tergida bogubran asulir udar sasus ra adar belau ma adar orir rogui. Ya bogumu ra al logi tel imol el quote al so al quote ra adal namru la bek pedengela al du ma quote el bogumu ringir el alto tawe adal baratang. Kau metigal framers so I say life is the sum of choices. Si choice kara bekal sisa say arang lelak langar kare lang. Tiang di bokko tra Albert Camus. Nga Algerian French ngi amle tara ongerul kotal ke kare adam le win a Nobel Prize sa 1957. Emle fora argid sel time. Moduli seguida qad mal bada bqringi yak mumura umrin صور جديد محسوس جديد المرتيال constitutional framers را Koror state سواء الله مقدم مرتيل واسطة authors را constitutional جديد الأنسيز ديجال framers are authors را constitutional جديد عمله مول إغماط أسنير قرأ أمل أسير نقرأ الأنسيز الواسطة نقرأ سيقل مرورة ورقة الألتياني مسا نقرأ المضادرة أغوان وغيم دار الراخ سيجيدا غرا سواغل كغدي باتمير من دي اسيغل مو كابتشر دي اسيغل مو سوب ايرني روغيل واسين مغران دي ساسيل دار تراغ المدام دين دي مو اوتيل واسين سرا راغرا جانواري 28 1983 انغا ولمو تلو ريد نيدل بويل يا constitutional convention عمل Ngermalk ملموتر April 13 1983 ما دم هذا البويل الألغ والراجع جيد عذير قمل أسوار قدير كيس البأقلق لغير جيد الأنسيز وملت مول إغماط أسنين مساسي سيجيد تشالنج المركز قبلنا أو ما هم سبيجر مرادر البيل أجل دورو الأنسيز أبغى مسرق لغوخ تقال فريمرس تقلت موكل امس علم التير سيلسيلز امسو بير علم التدر الالسيلز مسكيدا تاعل دي ملاغ لون سيم من اول مو ما لو تقلت موكل بتوغل اسيم المو وطلق بصيغه مو اوبن يقوك من المول راح بروجريس يجي الاسئله غفرمنت ترجي عرب اوريدو وان فريمر عمله ام تاتير مدو الكل واسي دي ملاغ لبيوت الطغوي دي على سيد الموك يابسو سيل دي على بيوت الطغوي املا نيا كنتين نيا تلملنا سيل تايم ايجي انغار اكسيل جدا المتود ما بكل سيل سنجيا دلو ميس متموك تيجي غدي مرين عصاول اسوس من المول رياض بكل سيل لوجو يجي تقول امريكا كو سي they were not without flaws دي تملي مارغرا سيلز سيجيد القط مكلي يا constitution يجيد الالسيل سابق كل تام ضروري لا اسبيجر ما قبل نور انغرني سيجيد الضوضاء الجيد على اورني سيل بيس لاين اذا قال متمن لك سي ال معلوم لما تلق من طعم تري لي constitution يجيد الملانيا تيال الواسطه ممود لنقو مود اقل غير بدات الطعم material ra amendment sangaringi magot el amendment tel constitution rigid el guk mo adjust mo mulak langar rigid el muatter etemil sa sel wasi atalak tebse guk mo aklangar tiga guk kiril gut mikritel muatter etir sel lagot la mo ra July 15 1997 amlo ragel tarat tel amlo ra constitution ablu orior yerul badengel ngogi ar adra belum malubung state legislature Rasera 1997 lam lagot tamlot logia Koror State Legislature Resolution number 5/18 sedim lagi sang man lagi karel ngal rasera got bangi 1985 laktir ngas kura sabadom andik akmal aswara changes tingira boqadro albil wasit tiagi dam lagot asenta mareksing aringi ngawar ragis bora idunga gamadri karel at ya orang kan diri kah bawa dengan lihat konstitusi dalam lihat terus mata lagi. Ni ada itu lagi di belakang morek ada seltan.
Enga kakuk tilung-lung ngaro nga kasenta. Dari kalau orangnya orang yang lamalot, asal kita nung plus apa ekal sois sebengi lo menteri lo bakal orior am lay bedul yuta kaki bonds. Dari kalau lamalot ra 2005 ra November 8. Asal kita nguk mulai katengnya kalau orior ra Koror state lo banggelak lo bakal orior HOTL. Rugul kaldeo mana makati. Logi resolution ra olbir orior emil kat mok orang yang lamalot resolution number 7-38 7-37. Isa الجوك من اللغات government الجوك قلت لك government النغية الالسيس. قدمت بني من الأصوات تاع constitution الجديد رابك السيس لك لنا الجديد. سيل دو ضا مدرس ورا غور state government لو بعد تيجي الدواسين domestic constitution. غنيا كلول constitution الجديد رابك public rebellau. غنيا أونيرول constitution الجديد Koror state government. التايا source راح تلقى كده رابك السيل سأضروا للأود ما ضروا لبريد. إغوات مقرني إغوات تنات ربريد ترجع كده الفريمرز. الميل سانغرا الأسيس الواسين. نجيرل نغني أتغور أتسكن بالانس را government. مسا أولبي را أمر الله ما governor أمر الله أتتالي لوريور مقاسين. قدمو أعراض أذو الجيرة أتغور الله إني أتوب داويل الله الجيرة بكلا. من ده قديلو تسويلا إيمون institution معلومة دي إيمون لا. سي يا دريق الموتوتي سلتقرا constitution الجديد معلومة تدل وسيرة separation of powers. check and balance مع separation of powers. دريق الليل أمر الله. نقول قبائل الله المال رقيسي إلك منطقة. نقول قبائل الله المال را التلبيري لك منطقة. سيا constitution الجديد الضروري مقطمقرا أكلها الجديد رابك السيل. مقبو أسمي على الآخر إلى السيل. لو جيو سيجيد الضوء ما تلبيري للملكة مقر أو ورا رملا ميمو. التجاي كده الفريمس الجديد عمل مودي بوست قضاء مس رانو تأثير نكتيان أنا نلقي مارو أدرير ما بيبير التير طريقة الغلط تغتاد الغرني 12 members اللي قتلوا كده العسيلس ندي قضاء دنقل يقلقوا دي كده مدنقل يوريدي يقلقوا سيجيد أبو قدر سيرة العسيلس ممت أرجيد الرجول نكتيان إذا ورين أسول إذا مرين أسولي تيجان إذا ده سنتري العسيس راو تسوير ماتمول لوسنير مارندير ماتمير مقلدا الباير تير عملت ماك رقدي بالتايم يقول مكليت تيجي سيسي متسوسوني من مات الغابرمنت تيجي العسيس سيجي ذاك مؤسمري على أغلى أوان رامال فيموس الأضرم رجال تلاوك ميرو رقصتوشنا من رجال بدل بقرني دورا الالسيلس اخمو كو ترا بنجامين فرانكلين سيرابول مريغا constitution convention دبلو امريكا لو قال ورا لو البولت المستير تيغال فريمرز constitution اكمرتيكو we have a republic if you can keep it say yang led rapical sis ya do klat krang led my responsibility rigid الجيل constitution ما preservation other below ما other يور كلا أسابلو يور يقول سيجي كمان مساول يق مترجي ده president كمان speaker ما أولبير ما كلول government ما other يور نعتبر رجوي يبغى ريان سولير هذا دان سطري تيجال premise constitution كمان مساول رجوي Malam sulang ada lagi, te gulnget te besar mungkin kalau prot, atang, sulang ada lagi lul ko. Ngani di kada belis tul gungir ngil mela kami til Mei, makti mungkin mau meskita sesel housekeeping. Ngani ada mau kator ngil wasen QR code del blal bergil meliwek legal tento. Isel QR code klikir ngil labat ngwaeng o kisel programmer tial 40th anniversary ra. Ablur Orior whole day el al ceremony program Michael
Rogul morngil ko rakla ko, almol mo ko singay, tialogil event. Di ko maklat mo ko mali maral, hindi ko lang kayal. El altam. Bokuntira, Honorable Speaker, 12th Koror State Legislature, el Milan Isaac. Oh, yes. Sube si director, oy. El altam akmol ngitra, tangkal Governor Ayos Rudim, mas Speaker Isaac, Delegate Manggur Alul, Floor Leader Mayor Nawayama, Malbert Tiagi del madala stage, ang mornya Governor amom tera reklaad mtir, ang mornya special lodars, ang more trigal framers sa konstitusyon. Ito nga niya ng artiarbab, ang framers, ang ok, makalama mamarik artiarbab, ang kodor trigal am tera. Ang lamang dibus radulong net framers marom tir el may makulingit ra Governor Rudim, Delegate Alul, Speaker Isaac, na floor leader Nabiyama, Dilbera. Sige nga right side ra podium abang. Sige nga na director. Ako Molger, framers nga na stage. Malas siya sing ang arbitra director all grill. Bolsa pedre limoy krias potaawa photographer, bolsa edel mas siya sing. Atang. Akmamulom ko doon framers. Framer Yoel Toribyong. Wakukudongi a framer Sebastian Andreas. Takal mertiagi del bitang. Jadi ko ngitrar para itong lutel mel. Masya si. Pagkukudongi, a framer Sebastian Andreas. Ibig ngek lumas siya sing sel bitang eh. Pagli. Pagkukodongi a framer Ebivalio Ngiraidong. Pagkukudongi a framer Grace Y. Sam. Framer Elisita N. Morey.
Framer Tutod Ngermalk. Framer Allen R. Seed. Framer Ignacio Morey. Pagkukulong yung Teray Adribul, Senate President Hokons Baules. Teram lamang dibus radulong led, Adribul Baules along, Framer. Pagkukulong yung Teray Framer Sylvester F. Alons, grandchild ringi Musubes. Ulingit Governor Marbek Laad, medol takang almorsel, medalse, kukpodon kodong na rom Teray Framers, polse pedal matengan asters, almorbitarsi. Kukutong yung Framer Sylvester F. Alons, Mr. Aloysius Alons. Framer Charlie Gibbons, Aldana Gibbons. Pagkukutungi Framer Kikuwo Ramaskang, Almanna Kikuwo. Framer Beserak Milol, Oscar Beserak. Framer Rubas, Fritz, Thane Materni. Framer Etibek Sadang, Abdol Sadang.
Om te era framer Dulao Ngirakli Emiliano John Philibert. Om te era Kaltmurat Amding Nirudal Sang Malaut Dilsub Paloy. Om te era framer Viviana Urbalau Talblok IR. Om te era framer Ayung Benjamin Oitrong Isayas Oitrong. Om te era Mario B. Elias, Charles Brel. Om te era framer Aledui Omaliakl, Theory and Mayang Niraingas. Seguida mora aulo bangalel tel ngalalis el alsils and it tirgel lo framers marom tira framers el no dakal sabril mel el alsils akami tim ol dingertir o masertir el alsils mal masaule kulingit el bastrir tirgal el framers la constitution abrul orior marom tertir alangal gir mar bebirtir aklol prota. El altame speaker Milan Isaac manalo eso se program malu ukul teme mal mga adu maknalom olngit el an bob skills and mo closing remarks el al constitution day. At ang speaker ang atruim ang erul olbi orior speaker Milan Isaac. Saul. Malungil tutaw morar beklaf. Rabong raidung. Ngarinya toil dilia wada managara kumdasweng dilia wada managara irungil Moses Mogol. Tataragal all boy. Mo sesel bor tegil tengila program egadi bol di melem daratebel. Le yerro goil tubangal ma yerro goil gangam lambadung. Magadi mol mo melem daratebel. Makti dulise ol ngit taklo reng rar beklaf. Len suagal montera olbil emo odar sa susurman mortegal tangak okya garkit.
mo ilma odang selmorai bedul. Irai galau karam kati rubul keldeu. Mabilung arak mayong ipang seineng marangara mai berel. No mildung luase tial oreora dimlak lomul omleget kabelmen teringi segi 1983 letial belu am laringi dirigi ruba amil mos mertial belu merelang makmalo tera turu mangerul olbil urenga sulir Raigel imoril luldars lurek tertial belu makra rengi maul maganga tertial altaim. Ya iliak susur kemam. Amor tirgagir tengak okyagar git. Presidenta Senate Mr. Hokons Pables, Speaker the House Anastasio, Honorable Anastasio, Vice President. Ya iliak la, amor tirgagir delom millaget tirgagir del Constitution ergir del orior. Mila madungol wasetial temela la tirgagir del Constitution mlomom milgat mokla. Akabelmen trate alla. Brang radela ureriu, awul mensebab mengartiang. Yom tera arbek ladro orior. Pakum tertir gagir nara 12 rol bil ngar segit. Modar sa malt mol lomreng el saul. Mor nuar mileget kra Constitution orior. Lela orior am laringi, yar ela do mesringi del altaim. Bom ngasim rel di mod uyuit tagid el telgibel. Togol ngal sela wala bagas. Seguida awal do dal gim do ringi ngartiang. Engar olbir orior. Kamamar adra a 12 olbir orior. Amuil malbadebak. Amnar olam erar wodal mei. Agis misi aklaw marangar kamam. Era am traraf, el moraraf, el giriraraf. Pakbutul mamtera adro olbilos, otro sia malul magal del sus, omreng el saul, el morar framers el Constitution ergit. Tuguni malung ilarang mam swam tlor tirgagid el ngobangedre el altaim. Bom ngasim lo obrengar oreor, mar mileget tertel Constitution, mal mol raungil mol lo sengir mensebab mengartiang kom mal mesulang. Saula speaker dulu tulum saklol prot adang. Master ceremony Senate President Paules maktiol tur ke mo di amender tial dit kelgib. Kirel tial program lusul wasek mo recognize donors sending madil kapto kamaral may. Ngaringel next MCL mo mergil mo sentuat amal lelong tial program mergid melmon mel partner orior el alsils. Mung mamadung hindi nga kamo iwi tiagi del listel. Allah kal madul rogileng kamamal magigre mo mare kartia dagi mo dengel waset watanga arwatang ending suakal mo iwit lang na programmer tirgel Koror State Constitution Framers Democratic are elected delegates tirgel chiefs mar elected delegates sa ngarnia Allen R. Seed, Joel Toribiong, Jones Ngoriak, Francisco J. Gibbons, Joseph W. Adachi, Etibek Peter Sadang, Sylvester F. Alons, Tutod Niralmao, Mario B. Elias, Ramon Rabey, Sebastian Andreas, Grace Yano, Ignacio Morey, Elisita Nirmang Morey, Yuzi E. Masubd,
Isabela Sumang, Ebibalio Ngiraydong, Viviana Urbalao, Francisco Ngiray Lamsang, Elizabeth Kintogi, Your chiefs and framers ng Constitution, Rabulur Orior, Aybudul Yutaka M. Gibbons, Ngiray Galaw, Ruur Ngiryo Lidid, Nirturong Isaway, Rubas Fritz, Clotral Alexander Mareb, Regisiwang James W. Gibbons, Ruurat Agi Charlie W. Gibbons, Katngura Ngermaril Philip Miguel, Nir Etet, Katngurat Amding, Nirudal Sang Malaut, Bilung Gloria Sali, Mirair Mary Olgaril, Raayung Benjamin Oitrong, Ramalig Beeserak Milol, Adalbar Kaswal Aleduy Omalyakl, Iadar Amay Kikuwo Ramaskang, Iadar Ibukul Baules sa Along, Uel Sinyeru Nir Aluy, Rodulal Emiliano Ingarakli, Aspangal Esebey Arbadul. The Convention Secretary Amleheri Rubas Fritz. Tirigegi the framers of the Constitution of Blue Oriorm el 40th anniversary the Bastiri Raklol Prota of Malmasulang. El Alta Mebugulngit with the names of the framers, Mar family Sirtir, Bugulngit Abastor Balakusan Dario, Melbol Osmaria Tial, Lungan Club Saying will sales ceremony gid Lobang Lungu, Sulang Abastor. Kawado lulu. Bubul Dios ng rayang at agimalol dang sa kamring asulem. Au otemela blumam ra lomu lel melmut el alsils. Ng mlornya tay marabor lo warra karam la memong kamelal marar momulu usaigel mo otemel adodaira umrolle masam aklel matagategel ablumam. El alsil se tangarnyar bebir ra kel ngaradolongolam. Agimreng asulem raigele del bui lom sereng argam lang tigay gaul dusir marandit et other dri ya ultobe el constitution orgamam gamam rogu el other orior mar adal ngara krel orior el mesois bil mekkera blumam orior atmak el mulurngi emrail el matmok laigel gat makela blumam gamran masaul mumaknel tangat temolu tasulir Aigel obrado lurior el bara alsel en matmok lagi melmol melome eringil melmut el alsil sel mau ogarra. Nam Dios mumakal tangat rablumam orior. Mumakal tangat ra leadership rablumam orior. Mumakal tangat ra kloba marsil rablumam orior. Esel togo edam Dios el girel el al 40th anniversary kumulase. Agi mo blakarang mam lom goro ran ngas rablumam el mumgodoor rablumam ratrak lobsei. Emngasugumam martulungal Mothersta rubugul mar sila blumam el moringia porrede larang mam el budul larang algam el tarak labasel oral me maklo et torrega dara makreo sel digasam ablumam orior el molmu tersel el gawa memrit mertial buluruba agi mereng hasulem el alsil sodosi alsil sel molmu trakap sengei sarbek laad el mongartiang bol sel baak bol sel sol el ngarwil imam el molmu traulo bangalel el alsil agi mereng hasulem el dibloel ngarang klem gol dingar edal lo sebelum Yesus Kristus. Amen. Saular Beklaad, seguida mongorok la formal ceremony al tutau, enya malmol mawil klubse mawil sil sertial Ngermalk Long Island. Bagul ngit el Beklaad actual prot. Thank you very much.